lau fionga Tamaita'i Komesina Lalolagi. O na file Faamanatu ai le International Women's Day i le Lalolagi. O le tūlanga foi le pe ave ama fau tangata i ama tātou ua foi i le tūlanga le tūlai mai o Tamaita'i. I tofinga, ma le tūtilo mau mai foi e Lalolagi fafo. Ua e tonu a lau fionga le taimi o le besi o le atunu, mai lava i le taimi o le palota. Le ae tau fōfō langa whawhita auli. La sa ula ngona i la so Faamanatu Tamaita'i. Ia e mai se foi. O sautu ua lalo, ia o se pae ma le auli, ia ingi a inga ia ma le tātou atunu. Ia ma le whawhitai, ia o le mua o le tūlanga i activities fo i sa whaatino ntanga venga le aso nafi. Ua masani ntanga luengo leo pe o le International Women's Day ia mai Tamaita'i tonu. Ia o le suinga ntanga luenga tasanga ni ua le a mai Tamaita'i tonu. Ai whaatino lava e Tamaita'i ma unit ese ia le lato celebration. Ono le mātou titilo ia o le theme o le International Women's Day was break the bias. And we've always fo inga le pe ia solo le a mai Tamaita'i whailato whatatanoanga. Ia ai be e tia ia ali e le o ia se recognition e whaatino e ba o na fila o le sa whaatino o matofu le section malana ia activities o isi vaenga ia o le sa a mai lato special guests ia o isi vaenga pe o sala fai ia sa fai le lako parade fai mana to po kalami a post ia sa tofu al vaenga malana ia o masani ia e fo ntanga luenga o tausang o le International Women's Day e wea e limiti afu e Tamaita'i ia ona nafi e le i wea Tamaita'i e na wea umai Taitai leo tama ia vaenga ese ia ona o le naunau ta ingana to really amai umai tutonu ia ona o le ngaluenga nei i tono o le ngaluenga whaleo leo e mana o mia ia le ngalue whaatasi o lini Tamaita'i e mea lele e teine e mea lele e tama a pāleni la ia wa progress le mtanga be ia pe o le tūlanga na le sai ele whaamoe ana whi mtanga be wa le whai ese official ia o tofu alwai e tele fo ia feedback na tuina mai i le tae o nei ali i Taitai e le lato fo i suinga fo i wai ai o pe fia la wa involve ai le aso ia ai ono tūlanga o whamuimoi lea o le sa whaatino a le komiti a le prestene ia ai mese fo le komiti o le SB1 ia le pukalami ato o le saunafi e le tūlanga ia o le Faamanatu ina o sao Tamaita'i ia e fo i le manatu le tā ua fo ai mai se a ia tūlanga o vaenga i ono mai tauina lewa sai ai foi nei whawhitau ia o tātou Tamaita'i e tele vaenga e tate mawhauwhau ai lei whaisa te whai e sauna te whapa e pea o le vāninga o lo ta ainga ia le tūlanga titilo foi whatinonga ngā luenga e o te tatonu ia ua te lese swinga ia sama i pēm tātou titilo ai foi Tamaita'i palemia lewa ia and hopefully o le a whaawau ai pēa ia le whaatau si o tātou atunu o le sao Tamaita'i le atina eina o tātou atunu ia me se fo ia ngā ruenga ia pēo na ele mtanga ruenga leo leo. Tai rau whionga Komesina Lalolagi po lo sun Papalii i mo le awanua.